Ожытум дербе бірлех ерген чундан туғаған самақсым. Шубашкарды кеммелі волонтерзем шерживбех пыраган тепло для героя акции ғастар құшынашы. Теплолари халыға социалы пулужу параган центра жүреген кенемезен ушкіне, ал іштіма чашызақ бірле бұғынады. Шуллах изеняли бешихные балзыне Донбазада пірре маразатного зем. Итларах аджазем вали шихны дашиленя. Носкезем шихны тоже. Алзидышта шихны зем вали, калбаксем де шихны. Терлея балзым. Рашери акции кырладжин вуннымыжынча вайылниде наразын ширим вишіміжіччен быря. Шақ хужыра тыван жыржывын хюделев жизене парнебе савында арышвадызем. Шихма білет бірде юрадат бар. Тивишле канура вғычы шиделекля. Капла ушкынба буғынза ішлене чунада шеклеть. Салдаксем жінде пөджік пулужу. Деші кенемизем. Эш калгал бырать. Посылка жазақ тулза шула духма хадерленеть. Кувыл волонтерзем хамыр салдаксем батне азатна пірреміш партии мар. Шактарана житсем иже мажырнуски жихне шутламанда вазем. Переняла зенеши, чунри ырылых, шабужу херинджи паттырзене вайбадыр, хавгаландардыр, палардаши кинемизем. Кухалінде олтымыш мұрыр болады. Шықса, олтымыш мұрыр жиғадып, халтилдеді шықрым от, баян конда шықма дерште, калехизи келдім шықма. Теврі бары, пұшларым. Шага журналскизе, шага заметне шистесін, оризем яғанақ ажы болчыр. Акция быны ұғжыра кашниех шируда жыржалана. Таван келе терестегел, шындерюбе таврыныма сунна. Сывы таврын чырдезе. Келе келчірізен аш, амыш батне, ачизем батне, армызем батне, сывы да чыры келчір. Кувал «Единая Россия» партии проект жебулнамай, унын хастаризем волонтерзене пулышсақ тыраща. Хальхинже чаваш патшалық канажын председателен шуме Виктор Горбунов, кенемезембе тербулза вазене жебе кызыкланжа, ыры бужарова худшынны жындавдуря. Малашне ишлеме керле хадерзембе дейдивиштерджа. Чавашен галарым Валли, Алиса Александрова, Екатерина Ангалакова.